tak duboko. Još je atmosfera mučna. I atmosfera je mučna, da. Ovo je stvarno duboko, stvarno duboko. Ne znam kako bi ovo pokazao, a izgleda predobro. Dobili smo i vodu. Točno znaju šta treba motoristima. Točno znaju kad smo žedni. I pijemo grčku kavu. Da, pijemo grčku kavu. Evo, ko zna koja je razlika između grčke i turske kave. Osim što je ova napravljena u Grčkoj, a ono u Turskoj, ali mi pijemo i tursku kavu napravljenu u Hrvatskoj, pa bi to trebala biti hrvatska kava. Skužili smo da ovdje svi voze motore bez kacige. Svi, dobro, ok, uvjetno svi stranci imaju kacige.
domaći redovno bez kacige. I to pod normalno. Policija pored njih prolazi, nitko niš ne pita. Baš me zanima koliko u Grčkoj pogine motorista zato što nisu nosili kacigu. Zato jer imaju temperature visoke pa im prašta. Smeta im Jer im je visoka, vruće. visoka temperatura pa im je vruće u motorističkoj obleci i kaciga. Možda se zato i guraju. Ceste su prazne, skoro niko se ne vozi. Ni motoristi, ali stvarno niko ne nosi kacige. U stvari više čudno kad vidiš da neko ima kacigu, kad neko nema kacigu. Tak je u ovom dijelu. Baš i motorista drugih. Ma nema puno motorista, da. Strani. Samo pick-upovi po cesti. Samo ti bez kaciga sad. Da, a i nema tu puno stranaca nešto. Očito smo na krivim cestama. Nešto smo fulali u planiranju. Mada su lijepe ceste i lijepi krajolik, pejzaž odličan, ali skoro da ne naletiš na nekog s motorom. Nemam pojma, morat ćemo ponoviti. Morat ćemo malo više se informirati gdje se isplati u Grčku ići motorom. Jer očito smo fulali nekaj, samo se mi vozimo. Znam da smo tek stali, ali smo vidjeli da se neko jako potrudio napraviti ovak nešto, pa rekao sigurno je lijepo, ajmo pogledati. Ovo je okej. I to je to. I to je to.
Onda nećemo. Kolika je temperatura vani? 36, dobro. Da ovo vrteti dobro. Nisi nam sakrio motor. Nema motora. Stigli smo.
Mi smo u apartman, mjesto se zove Karpenisi. Šta god, možda se zove tak, možda se neko drugačije kaže. I apartman je odličan. Evo par slikica. Kubanu. To je ormar. Kao neka kuhinjica mala. TV mali, TV veliki. Odlično. I ovo je jedno od skupljih noćenja. Koliko? 81 euro? 81 euro i kartica mi je bila označena kao nevažeća. Ali važi kartica, ne švercam se. I to je to. Idemo po tuš i u gradu. Vice, kakva ti je bila pizza? Nikolina voli eksperimentirati s hranom, šatro. Ja sam jela picu I ona je jela picu s krumpirom. Bez veze je pizza s krumpirom, Ja nisam htjela prigovarati. ali nije htjela prigovarati. Ja sam jela normalnu, specijalnu picu koja je bila prosječno dobra. Bolje od one u hotelu 500 puta. Lošija od one u Zlataru I moja je bila bolja od one 50 u puta. hotelu. I koliko smo stavili napojnice? 12%. A to je pristojno 12%, 10% je kao normalno. 22 pice, kola, Može imati 22,5 eura. Koliko to što je to? 22,5 eura i 2,5 eura napojnice. Kao okej. Ali je. Ima dobru foru u kafiću. Čim dođeš, odmah ti donesu vodu. Evo, nama su sad donijeli u čašama, a bude to i u nekoj boci, koliko litra, pol litre, onak lijepo oblikovana za primi da ti ne sklizne. I ništa ni ne pitali, su nas pitali šta ćemo piti, uvijek smo mi rekli šta ćemo piti. Dakle, možeš doći, sjest i ne sjetiš za praznim stolom.